Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila rohi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususun Muhammad Jab Mahmud Syulillahi lahumul fatihah. Wa ila muallifi hadal kitab ila hadrati syekh radhiyallahu an wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi syulillahi lahumul fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ultimi sultanikal qadim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anzil fi qabrihim nur wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma jalil kuburahum radatan riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufari niran. Allahumma taqabbal wa wasi' sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim ila hadratin nabil mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususun. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati mal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalukal ijabah bi barakati umil Qur'an al-Fatihah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mabniyu sareng ari anu dimabnikeun lil maf'uli pikeun mabni maf'ul minhu tina fi'il mudhari eta ma fi'il kana anu aya naun harful mudhari'ati harap kamudhari'anana minhu tina itu ma eta madmuman didomahkeun. Wa ma jeung ari perkara qabla akhirihi anu aya memeh akhirna ieu si fi'il atawa ieu si ma eta maftuhan dipatahkeun. Dupi contohna eta nahu yunsoru saperti lafad yunsoru wa yudahroju jeung lafad yudahroju wa yukromu sareng lafad yukromu wa yuqatalu sareng lafad yuqatalu wa yufarrahu sareng lafad yufarrahu wa yustakhraju sareng lafad yustakhraju.
Dina sabadana jangan musannif tuntas ngebahas tasrifanana fi'il madi, aya fi'il madi mabni fa'il, aya fi'il madi mabni maf'ul, oge fi'il mudhari, oge tos kabahas pratingkahna fi'il mudhari mabni fa'il. Maka di dieu ajengan musannif bade meretelakeun masalah fi'il mudhari mabni maf'ul. Nyaita makana harful mudhari'ati minhu madmuman wa ma qabla akhirih maftuhan. Pertingkahna fi'il mudhari mabni maf'ul awas sok di domahkeun haraf mudhari'ahna, sok dipatahkeun haraf memeh akhir. Dina yansuru jadi dibaca yunsuru, dina ya'lamu dibaca yu'lamu, dina yuqatilu dibaca yuqatalu, dina yufarrihu dibaca yufarrahu. Ayo kiasanana yunsoru yunsorani yunsoruna tunsoru tunsorani yunsorna tunsoru tunsorani tunsoruna tunsorina tunsorani tunsorna unsoru nunsoru. Anu sanes-sanesna yulamu yuqatalu yufarrahu, sareng anu sanes-sanesna akurkeun bae anu nembe kana kiasan yun soru. Bahasa yakuluma waj'alhu mim mudhari'i munfatiha kayantahil maquli fihi yun dah kajeng logatna. Wa'lam jeung kudu terang anjeun annahu sanyanya kalakuan eta yadkhulu sok asuf alal mudhari'i kana fi'il mudhari naon ma lapad ma wala jeung lapad la anafiyatani anu nganapi kenduanana fala yughayyirani mangkah teu ngarobah ieu ma jeung la sigotahu kana segatna fi'il mudhari. Takulu ngucap anjeun la yansuru la yansurani la yansuruna ila akhirih dugikeun ka akhirna la yansuru. Oge sok abus kana fi'il mudhari teh ma napi sareng la napi. Mung tatkala fi'il mudhari kalebetan ma napi sareng la napi fala yughayyirani sigotahu mangka ma sinareng la tara ngabarobahkeun kana segatna fi'il mudhari anger we dibaca kitu. Ieu kiasanana fi'il mudhari anu kalebetan ma napi sareng la napi. Mayan suru mayan surani mayan suruna matan suru matan surani mayan surna matan suru matan surani matan suruna matan surina matan surani matan surna ma'an suru manan suru layan suru layan surani layan suruna la tan suru la tan surani layan surna la tan suru la tan surani la tan suruna la tan surina la tan surani la tan surna la ansuru la nan lajeng logat. Waya dulu jeung sok asup naon azzajimu
amil anu ngajajemkeun payah dipu maka micin ieu jajim harkatal wahidi kana harkat anu mufrad wa nun tasniyati sareng kana nun tasniyah wal wahidatil mukhatabati jeung kana nun mufradah mukhatabah wala yadipu jeung tara ngabuang itu jaji nuna jamaatil muannasi kana nun jama muannas lianahu karena sanyanyana itu nun jama muannas eta domirun domir kal wawi seperti wau fi jam'il mudakari dina jama mudakar salim dina jama mudakar taqulu ngucapanjeun lam yansur lam yansura lam yansuru lam tansur lam tansura lam yansurna lam tansur lam tansura lam tansuru lam tansuri lam tansura lam tansurna lam ansur lam nansur sabadana fil mudhari sok kalabetan kuma napi oge kula napi oge fil mudhari sok kaasupan oge pirang-pirang amil anu osok ngajajemkeun aturanana eta aya 5 hiji sok mikeun harkat anu tuduh kana mufrad nyaeta aya 5 hiji mufrad mudakar ghaib 2 mufradah muannasah ghaibah 3 mufrad mudakar mukhatab 4 mutakalim wahdah 5 mutakalim ma'al ghaib aturan anu kadua sok mikeun kana nun anu tuduh kana tasniyah sadayana aya 4 hiji tasniyah mudakar ghaib 2 tasniyah muannasah ghaibah 3 tasniyah mudakar mukhatab 4 tasniyah muannasah mukhatab aturan anu katilu sok mikeun kana nun jama aya 2 hiji jama mudakar ghaib 2 jama mudakar mukhatab aturan kaopat sok mikeun kana nun mufradah muannasah mukhatabah nu kalima sok netepkeun kana nun jama aya 2 hiji jama muannas ghaibah 2 jama muannasah mukhatabah eta aturanana tatkala fi'il mudhari kalebetan pirang-pirang amil jawazim ieu kiasanana kurang leuwih lam yansur lam yansura lam yansuru lam tansur lam tansura lam yansurna lam tansur lam tansura lam tansuru lam tansuri lam tansura lam tansurna lam ansur lam nansur anu sanesna yadribu ya'lamu yaftahu yasunu yasibu sareng anu sanes-sanesna is akurkeun bae kana kiasanana lam yansur terus logat wa'lam
sareng kudu terang anjeun annahu kana sanyanya nakalakuan eta yadkhulu sok asup alal mudhari'i kana fi'il mudhari naon an-nasibu amil anu nganasobkeun bayubdilu mangka ngagantikeun itu nasib minad dhamati tina dhammah fathatan kana fathah wayus itu jeung ngagugurkeun itu nasib anu nati kana pirang-pirang nun siwa nuni jamaatil muannasi salianti nun jama muannas takulu ngucap anjeun layan suro lantan suro layan surna lantan suro lantan suro lantan suru lantan suri lantan suro lantan surna lanan suro lanan suro di samping kana fil mudhari sok lebet naon pirang-pirang amil jawajim oge kana fil mudhari teh sok lebet amil-amil anu sok nganasobkeun aturanana aya 3 upama fil mudhari anu kaabusan amil jawajim ngagaduhan 5 aturan upama fil mudhari kaantelan amil nawasib ngagaduhan 3 aturan nu kahiji digantian harakat domahna ku fathah sadayana aya 5 hiji mufrad mudzakkar ghaib 2 mufradah muannasah ghaibah 3 mufrad mudzakkar mukhatab 4 mutakallim wahdah nu kalima mutakallim ma'al ghaib eta aturan kahiji aturan kadua sok miceun kana pirang-pirang nun sadayana aya 7 hiji tasniah mudzakkar ghaib 2 jama mudzakkar 3 tasniah muannasah ghaibah 4 tasniah mudzakkar mukhatab 5 jama mudzakkar mukhatab 6 mufradah muannasah mukhatabah 7 tasniah muannasah mukhatabah nu katilu sok netepkeun kana nun jama muannas sadayana aya 2 hiji jama muannas ghaibah nu kadua jama muannas mukhatabah ieu kiasanana lan yansuro lan yansuru lan tansuro lan yansurna lan tansuro lan tansuru lan tansuri lan tansuro lan tansurna lan ansuro lan nansuro anu sanesna kiaskeun wae kana kiasan anu nembe jadi tuntas nyarioskeun pertingkahna fil mudhari mabni maf'ul teras urang nyarioskeun naon fi'il mudhari sok kalebetan ku ma napi sareng la napi lajeng fi'il mudhari sok kalebetan ku amil jawajim ngagaduhan 5 aturan oge fi'il mudhari sok kalebetan ku amil nawasib ngagaduhan 3 aturan pembahasanana nembe anu tos kabahas pengajian urang dina ieu kesempatan mung sakitu mudah-mudahan aya mangpaatna
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.